Pemilih badhe beksa empik kalian Mas Rasiman menika nggih saged. Boten sampun mau. Ning Mas Rasiman dereng dipromosi lho. Iki mangke bubaran. Bodohan lu kiri kasih tanggung jawab ki. Sun? Mbok mendem kok. Ya wengi-wengi kono bege-began maning ngapa ora ki? Bege-began maning apa ora Pak? Bandang temen kapine. Ngerti mbeuse cocok mesti. Ora kaya pokoknya kakine mengiki semangat banget. Kebrian iki aja ngebeke dengan malih apa mboten angger niki. Kita singgulah tenggakin. Bawa yuk. Niki saya belajar kan rasakan tresno warang gono kali mister. Oh ya, bawa Raden aja yuk. Raden aja. Kaki belong ini loh. Karo kae di make up disit. Ya, bawa nih. Ditambahi apa ora? Iya. Ditambahi mengkono kakine sing bayar dek iki. Tapi ya tulung boleh berngoli sing bener kan masa kayak kucing. Ini saples. Nih, BG bawa nih yuk. Nah, Palaran. Arya merengku darah. Warga darahnya ini, berngoli nabeni. Nyata Sing apik kan ya, boleh kayak gitu. Dan tadi tanda merah loh. Efeknya bisa dan kalau ditebangi di sini. Lah kayak gue ganteng.
Abang-abang itu lipstiknya barang sabar gitu Mas Epe. Iku kali ini Farida kok kenapa? Tik Farida. Gue boleh dandani siji bae. Darani dandannya suwe warna-warna loh. Produk baik itu ya. Ya. Oh, apik kok. Apik. Produk. Kudune ning Ebi kali Mas Perok nih kok. Sing asli tukang Ebi. Bayari mendem-dem nanang bingung ya boleh nambah. Alicia wis. Wis rampung. Eblenane tole-tole ngene karo ayu di sini. Yang lain saja pilih. Yang pengen nembanginya tenang. Ya, apa-apa jauh. Wis. Tenang bae, blender, sing penting blender. Kan mandan padangnya itu dinasih tuh dalam mani. Tenang bae, anak kakine. Wis. Gagak belum misalnya. Isu mas ini ya gagak temenan ini. Randy boleh dandan kayak hujan. Jadi boleh dandan suwe banget main banget malah jadinya sakit. Wis. Aduh mau kamera di sini balik. Ya, gagak ya. Bang Ade kan madem mau kamera. Jadi malah kayak pedul kok. Wah, berpulang mendem temenan kakine sing nambani karo Tenang, duit. Boy. Tenang bae. Hari ini aku siji kok. Hah? Nang duit tak. Iya. Hari ini enak. Tapi orang ngebek tuh punya duit barang. Iya, batu. Oke, doyok jane wong iki arep mangkat lho. Dilalahan acara. Sederekan langsung kepriwe yang kerjaan itu jadi gue. Ya jadi wakilnya doyok. Ya iya doyok pilih sederekane. Pilih jadi wakilnya doyok apa banget. Lagi acara apa ya acara? Niki acarane walimatul urus. Iya. Wah, Makasih ya, Pak. anak soleh. Wakilnya doyok. Asal gerung dandan. Dibaca di sini tanah suratnya. Ya Allah, umur tahun nyekel duit tadi nyekel duit. Terima banget Pak. Ada duit. Oh, cuma dina. Presiden Bos Tiplung dari duet Madiun Ngawi. Kok mau kalinya? Ya, jadi langsung ibu ngajak di sini. Tole, tembangi yuk. Target kok namanya. Ya orang ibu berapa apa? Ceritanya lu lengger nangis belikan. Yuk, tole. Lompret.
jogetane karo ibune langsung nyekel ebek ing gue kan miras banget